ake sibingelele kakhulu obingelelayo yona udokotela umhlongo bathi babakazi into ziyenzeka fana kodimba komnguni kozamazama kofenye mhlawumbe mfana umhlongo onjomane yaduka iminyaka nyaka yazi yatholakala siniyona leyo ndoda ke eyenza impilo zabantu zibe lula ake sibingeleleke sikhulume nje kuNovember uNovember undlalela uDecember ngokusobala ke ukuthi noma kungaqala uJanuary kuze kube njani kodwa njengabantu abamnyama enhlizweni zethu sinakho ukuthi noma singahlupheka ekuqaleni maqala unyaka kodwa isiphetho sonyaka asijabule sonke nomndeni ngifuna ukukhuluma ke nalomuntu oseqoqe waqoqa kwangaqoqeka unyaka wonke ukuthi njoba kuNovember khona mhlawumbe ikhona into esingakwazi ukukulekelela ngayo ngenxa yokuthi ayikho into ebhlungu njengokuthi bathi abantu bejabule beshaya ucricket bedla uChristmas nemindeni yabo kodwa wena ubuswele ngoba sekwenzekileke wahlupheka kwangakwazi ukwenza amaplan lwela into eyodwa ke manje ukuthi ngoJanuary phela ayibe ngcono impilo nawe kuwena niphethe leli bhodlela ke lele ngiphinde ngabuya nalo bathi le bhodlela uzinto ziyenzeka igama lalo le bhodlela uzinto ziyenzeka bayazi abafikele kamhlongo balithola ngo7500 leli bhodlela ekuthiwa izinto ziyenzeka kodwa njoba kuqalile nje uNovember ngiyamnika umuntu ngemali engange 4000 rand kuphela ziba imbili igaba ngiyakuposela mina noma wena uyeza uzolanda Chu mangikuposela phela kule bhodlela khona umuthi wokugeza nomuthi wokufutha yabona so ke le special engisenzela sona sizoba uNovember noDecember kuphela ngoJanuary sibuyela kuyena u7500 ibhodlela lela bathu izinto ziyenzeka leli bhodlela likulekelela kakhulu wena osebenzayo nawe ohlele ekhaya ozamayo ubamba izinto zameke le bhodlela liyakulekelela ke kulona akusona isithwalo akusona isigubhu kuphela ibhodlela nje eluzinto ziyenzeka futhi masilimisa le bhodlela silimisela ngomuntu wakini ongasekho oyidlozi phela asingakhohle ukusubscribe la masu uyalike wena kwenzela ukuthi phela makwenzeka sinika amavideo noma kamhlongo sihlezi siba nezinto ezikufundisayo khona kuzozwa ngespell nje ikhala wena ithi nqe masu uyabheka masu uyabona ukuthi uDr Mhlongo kukhoneza nako asikwenzi ke lokhu kuphela kodwa senza nabantu ukuthi bacebe njoba ngisho ukuthi leyo ndoda edume ngokuthi icebisa abantu nje ngisho njalo vele ngoba bayakhuluma bathe enkalweni ukuthi nangi lo mhlongo omnyama lo onomzimba omkhulu okuyena owenza impilo zabantu zishintshe ngiqonda ukuthi sengifikile ke manje ngikuzele noDecember right ukuthi wena ngcono ethi udla uDecember kodwa ubunako ukuthi mhlambe ngoJanuary impilo ngathi uqala nawe kuuniform ukwazi ukuyithola izingane zakho ngenxa ukuthi nababolekisa ngezimali omashonisa bayabolekisa meqala unyaka kodwa ngoDecember kusuke kungasabolekisi kusuke kusefunwa into ebuyayo wena thatha ke lo 4000 rand wakho mase uyafonela uthi 083 406 8658 083 406 8658 mase uthi mbaba umhlongo ngiyalifuna le bhodlela elizoshintsha impilo yami le bhodlela lihlala kuwallet lihlala ephaketheni wena umuntu wesifazana othi unenkinga othandweni le bhodlela liyayilwa lo wena othi unemacala emsebenzini leli bhodlela lalilwa leni wena othi wena uyasebenza kodwa abantu abakufuni liyalilwa le wena uthisha ofundisayo umem le abafundi liyalwa nabafundi ukuthi bakuthobele bakuhloniphe ubona iprincipal yakho beyithobela nje wena yathatha le bhodlela ikuvezele wena ngoba akakutshele phela imfihlo 083 406 8658 fona manje ungabusalinda udadewenu ungabusalinda umalume ngoba lenkinga onayo ihlupha wena kuphela 083 406 8658 sobe sekuyakuposela thina sebenzisa iphephu sifuna iphephu code maze usendelana maze usinika amagama akaphelele maze siyakupondesela sikunika into yakho hambe uyosebenza wena asibonane ngevideo landelayo sekunjalo